Kuringana na marua maria marekereirio ni mwaria wa thingira wa iregi Kanzede na Mararo, mucemanio ucio wa mwanya wa president na magavana othe bururi-ini uria urariirio gatano ga kiumia giki ugakorwo ukimurika wongerereku wa arwaru wa COVID-19 bururi-ini riri murimu uyu utambite thiini wa kaunti 44 hari 47. Kindu kiria kina bata muno ni kunyihia thibindi iria uratamba nayo nigetha tutigakorwo na andu aingi maranyitwo niguo kahinda kamwe to mangigituika ni aingi muno ri tugukimamenyerera atia na thibitari citu kina kiwango, itanda cina kiwango, ICU cina kiwango. Riu bata ni kunyitirira ati turatamba na ihenya muno. Riu haria turiri ni kwamba turambata na ni ugukinya hii mweri wa 9 wa 10 kana Dithemba wambiririe gwika atia gucokerera nathi. Mucemanio ucio ningi utanyitwo guthurima uria kuhana kuma thirikari yaregeria mikana tariki 6 mweri uyu na guthurima uria mikana iraruta wira na oho kumurika uhoti wa thirikari cia kaunti kuhurana na gutamba gwa COVID-19 hamwe na thafari iria i mbere bara-ini ino. Kujikinga si kazi ya serikali. Serikali ishabinafsisha jukumu ya wewe kujikinga na wewe kukinga na kushunga dadako, mamako, kwa sababu ukiumbukizwa ni rahisi sana pia kuumbukiza watu wale tunao katika famili zetu. Ni thiku 14 kuma riria President Uhuru Kenyatta aniriire kuregeria mikana imwe kumana na urugari kuma kuri muingi na wonjoria wa bururi na akihingura kwari na arwaru 867 na ikuigana ria 64. The order to reopen is given conditionally. Should the situation deteriorate and pose a challenge to our health infrastructure, we will have to revert back to lockdown. No thiku 14 thutha ucio bururi wandikithitie andu 13,771 na ikuũ 238. Thiini wa thiku icio 14 arwaru mongererekete na 5,700 na ikuũ cikongerereka na andu 78. Andu mamenye kiria gikugiria andu aitu mathire ni undu wa king'uku giki, kiria gikugiria andu aitu makwe ni undu ni tukurikiriria uria thirikari irauga, ni tukuona uria thirikari irauga, mundu agaikare na mundu ungi hakuhi tondu ndui kana mundu ucio mwe nake hau, kwaja mundu wa Nairobi kana Mombasa, ndui kana mundu ucio muri nake hau ari na murimu uyu kana ndari naguo. Arwaru ya bururi wandikithitie thiini wa thiku 14 tu kuma kwahingurwo manyihiire aria bururi wandikithirie thiini wa mweri wa 3, wa 4, wa 5 na wa 6 ituranirwo na arwaru 366 na gitumi kinene ni a Kenya kuira nguraro. All those things that we have talked about, social distancing and contact, are the very opposite people are doing. Masks are thrown off and all manner of human behavior is back in the restaurants. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.